Hyundai Porter 1. Çıkarılgan yılı 2000, объемы 2.5. Bağısı 350.000 сом. Hyundai Porter 1. 2003, объемы 2.6. Bağısı 430.000 сом. Hyundai Porter 1. 2000 yılı çıkarılgan. Объемы 2.6. Bağısı 360.000 сом. Hyundai Porter 1. 2000 yılı çıkarılgan. Объемы 2.6. Bağısı 380.000 сом. Hyundai Porter 1. Çıkarılgan yılı 2003. Объемы 2.5. Bağısı 420.000 сом. Hyundai Porter 1. Çıkarılgan yılı 1994. Объемы 2.5. Bağısı 250.000 сом. Hyundai Porter 2. 2006. Объемы 2.6. Bağısı 500.000 сом. Ayta veriniz. 2003 жылкы бағасы 480. Заводской краска. Бұл 2002 жылкы. Ошо заводской краска. Краска болбогон. Родной. 2002 жылкы. Бағасы 460-ка берилет. Бұл умбалары. Булардагы 2003. Мына подряд турган машиналар 2003 жылкы. Анча каражаты жетпегендер болсо кайрылса болот. Мамиле кылсак болот. Тыйын маселесиненчи. Ошол. Жалаң бардыгы свежий келген. 2003. Заводская краска был дагы. Номер бардыгы готовый. Свежий перегон, да? Свежий перегондар. Ошол. Бул жерде Кыргызстанда жүрбөгөн машиналар. Бунда 2003. Бардыгы состояниялары жакшы. Салон-полондорду көрсөтүп койсом дагы боло берет мына. Машинанын өзү ачканда өзү билинип турат. Бардыгы сели. Жакшы состоянияда машина. Бааларын айтып коюңуз. Буларды 480ден деп атам. Ар бирин тең, Ар бирин кандаганы 480. Заводской краска. Эми номериңизди айтып коюңуз. Менин телефон номерим 0771 51 37 37. Атыңыз? Атым Бакыт. Кайрылса. Porter 1. Дубль кабина. 2004. Bağısı 480.000 сом. Hyundai Porter 2. Narashkaları yok. 2013. Bağısı 650.000 сом. Hyundai Porter 2. Дубль кабина. Çıkarılgan yılı 2005. Bağısı 550.000 сом. Hyundai Porter 1. 2001. Свежий перегонный. Родная краска. Narashkaları бар. Bağısı 420.000 сом. Hyundai Porter 1. 2003. Объемы 2.6. Свежий перегон. Bağısı 480.000 сом. Hyundai Porter 2. Дубль кабина. Narashkaları yok. 2014. Bağısı 720.000 сом. Hyundai Porter 2. Будка. 2012. Bağısı 650.000 сом.